Nanda Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Tangina manu na be ulu watu o na masi isalei serkata mai di kombia be no adangi tu be na ka le buna sema tiko mai e na nanda vata e na singa le wenda indai ando tale na singa do tale na kalawa do tale na nanda bula ki bura and radio Bula Duavata e San Francisco Kauti Keda Vata mai na singa le wenda indai bula na katori katinai au kinda galata kan sambasi ka mai nano na tukutuku na maramango dau wakani kenda tiko mai na tukuka binaga lebu tori katinai ni bula binaka kata binaga tungo na o e nano ratu matani singa mai waga ya mai na tukuka o e andi matani singa tori katinai bula binaka kata tungo e andi singa gai lio wa malu atu na kenadangia na tukuka e akabitiko ni singa tu siti endai pinaga lebu staratori ka kalunga tane bengarabi na singa ni kua me sulame bosa na ivalu bula maleka matangali menga induanga na sere sar to na badibota itu kinangona no muni lewe ni koroma na toaika ni mula benaka o atarongi ke muni tikweni na korgo na toaika na kora talenga kambasi ka mai kina nai tala Josefa tiko na tambua e tiko mbaka mene atula mai witi na ngauna go hini bula benaka ngo ngai sepa toni benaka lebu mesu Sherian momo benaka dola riki
Abualiku kei tailebu ngo, pinakabualebu mai korowou, pinakabualebu na bengarabi. Pinakabualebu na sematiko mai nanonde wasining au nongondo, mbula pinaka mai Aucklandi, mai New Zealandi, mbula pinaka tokona, astino tokona, pinakabualebu, kemdona borongo tiko mai Gisborne, mai Waikato, bata ke Christchurch, ena singalebu endai na sotalimbeka nanga isema mai, ena lomani singa endai, kalungata na bengarabi, uliviti Samsonia, pinakabualebu, rato nanumitiko kinangoan na bengarabi en tombau laudala, pinakabualebu, na anu laudala, na Laudala Island Resort, uliviti Jim Sunia, Sunia Dama, Mesake, kei Tevita. Do kalungata na bengarabi ni kuwa, pinakabualebu uliviti, pinakabualebu na bengarabi, na anu ni Sarabanua, mai Laudala. Pinakabualebu, kei Mesulami en bosa na ibalu, pinakabualebu na bisa matitiko mai na singalebu endai Ani Ramasei, bula benaka ani, tapi kinta pakitiko na singalebu endai ana no Vata, ana matabu bale, ana kortumbu kei nandungi balu. Awan kilana unorto tiko kina matabu bale ruango pinakabualebu didiriawa ni andra benaka pinakabualebu na bengarabi kalungata tiko kanganga tiko pinangada bukan nui oni kaitani ni bula benaka tau mai wailo kumbekango ia pinakabualebu na besema tiko mai na singalebu endai baka andra tiko yani na tukuka sa lesu eke na itukutuku ni torika tinai pinakabualebu o Laila the County Valu mana tu tokalau dong bula benaka na kanda na bugarorongo tiko mai Palau ke na tu Micronesia dong bula benaka pinakabualebu na besema tiko mai na singalebu endai tein dua tale mandangan na ada menda bukan bula rokina na singalebu endai Eroni Ratabola bula benaka rato nanumitiko yanikina na taga tiko ngwana PWD Walu Bay pinakabualebu Eroni pinakabualebu feretariki pana bulare ngonga nambo walu embua chanjina pinakabualebu sarna sema tiko mai na singalebu endai do yandra no bula mai waga ke kemoni na wakanda ni warongo tiko mai na tombo Persia mai Kuwait pinakabualebu neri tawalo pinakabualebu masekila na kodalebu ni tambu ya tanga di Vanua na kuruwaru go na kena ibalangau ena no da Vata and the radio Bula Duavata.
Fijian inay loloma man na romun ni singa ya sawa na partay silian di lo na gumata kamida na rosiloa ena no da Vata and radio Bula Duavata. Au bagang bulan mandanga buan na wekandango lau bagaya wasarati kumena na bukan ini binaka wadha buta tiko ini na dana ya sanga imbasi kamengo eneri tawalo totoka na ronga sere nandele ni bei nukungo Q8 o titoko na rua na matakalalai ni singa bukelulu. Tola vina maseki yo vina balebu njina mamsalolo matuati vina balebu ke muni na wakanda na bingarabi tiko mai en ruku ni nuku en tombo peresia mai Kuwait vina balebu ke na be matani tu eso en tokalo eloma sa lebu sarana e babala ya tiko kina kimami sama ronga da kimami lolo matuani ke na masu na bukan ni vina kani ngarabi tiko bawa vina kana itabi ni bulan balabu ni marau taka tiko na nomuni lesi inai tukana bulare totokana vengarabi artonga na numiti kena na bawa lesi nandur low research station esa vina kabalebu na walebu na tambanan di tei bina walebu na koroni buli bina walebu na betumberi bina walebu star na sema tiko mai na singa lebu indai bata ke rtone la ndo na tarwa tarongan bidanga na ngau na sauti embeleta enduan na turang mesulame mbose na ivalu mai na toaika wa taronga tiko ni se kwengo na korotalenga ne na italatala to sabatiko na tambua sanga ya domingo na kenesau mesula membosa na ivalu kai tiko mai ngase saranga via ungori matangali au salolo matue ni kimami salolo matue ni na wakan na leo ni matai valu kimami boga vina katiko na lesi ado mai na non right tuku na turanga na italatala ninga imbo boga ndio takatue ni na loloma ena non da Vata ena radio Bula Duavata na ngau na eviti sibina tini kandua ena tini karuana miniti sibina ba ena tini karuana miniti goya Santa Rosa ena non da Vata e San Francisco Kauti Keda Vata mai. Surmai, 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 surmai,
Dendram beka nangola ni kivalilo te puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girito sana Kinavito, sa mabitu, tolo dio tolo, dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay City Beni Raturala. Ramani banua ya thaisa wana moniro ngota bau bakai robau bakandanga bau bakai roba moniro ngota Nakapagalebu sa rasema, tiko mai, nakapagalebu. Kami na wakanda. Sa lebu sa ranay wala sa rati kongo. Una gaya tika buta tiko yan, iba malu na yada mo ni oni na tabuti kede mo ni kile kede na nonda be iba bulataki, nonda be semati en radio Bula Duavata gona nonda bata kilako bura. Nakapagalebu na nom ni semati ko mai sa toraroti ko na itukutukong baleti na italatala Josefa. Tiko na tambua, tiko mbaka mana tulo mai viti nanga unango. Nakapagale besar na turangan ni talatala, dua talangan ni talatala na tambadaka o na bosai na talatala buisena raboka. Ni bula benang na turangan ni talatala. Nakapagale kalungatan na bengarabi na singa ni kuwa. Mereanda ni sese nambarabi, dola bina gonga i Papua New Guinea.
Krea, me ertumbo watai o lala tute, orto na wubale na lala tute na Suzy Tengdui, Sophie, wata kei mere mania. Na wale mania kei mere, na wale na sema tiko mai Rico, Rasese, miau mbulare, me bau numitu kina na BMU unit valelebu, pinakabalebu na sema tiko mai. May nandurulolo inay, pinakabalebu inay tukana, pinakabalebu na sema tiko mai nandurulolo, na singalebu inday, sapo ka pinakatiko ni be kemuni. Owanga, malo vengarabi tau, au sa bakanu indi pinakatiko ngayon ni beira, na koro, wala tiko beka, daka ba koro, lola mabukan bimbi tiko ni kimavana, be kemuni na tiko mai mavana kemuni na tiko ni gori kemuni na halisu tiko mai be kemuni na dorobo kena uam bula malo abukan rakai kena dola tiko anon ta koro kima misalo lo matuani bukan bimbi be kemuni esa alago tiko menda bina numengo beira na wakanda bukan bimbi tiko ngani weira na tu enda ponua ni daka bina ka bukan lebu waga bina ka bukan lebu na sema tiko mai so andu taisamu dolabina tarna dola totoka makarisese na bingwarabi ina nambo Pine Station nandronga embuta tukwe itlana kuro masimasi me ibuka singalebu se sa taralawo mutou kalungata na bingwarabi taisamu pinakabalebu na sema tiko may na singalebu inday sa tiko talengango o ira nalingani bingwarabi ananon tabata tiko ngona italatala Lal Mohammed ertu tiko talengami na tamadadagan yung visa na ratu ibakasala may baletir na itambangone ngole tiko may kina o kobula unay si matiwain dan ngay rongoy tuku dan na bisa matitiko yani karasati ko talengago na bay matasere randaw baka maraw tagikenda enanon Vata in the radio Bula Duavata di Kauti Keda Vata mai. Saya wale ni nondaru wale na rara wake na
me volia back in donongu life insurance policy? Laga kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tunda wala. Kubertungko. Au saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lo tira buku ni oso pakadadaka. Sen drakin kita beka na tos ni bula, ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay Sitiveni Raturala. Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chuga nungu sheep. I live in the Wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything.
Angay batutu sa chigo o Simon, but neither kita Jisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his original. Simon, Simon, Simon. Dilam bata sinamberi chigo ni toko bata chigo na bewekani bat kay Jisu eva muri Jisu wale tunga. Kenda ngodra ni va muri Jisu sindo tuna nonda sema ve Jisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh? Barika ngata sa katale hindi na nga murit ko yan na imatayin ni tabi na talatala Lal Muhammad na singalew ganda yung dair to aliwan na centenary sa ngay muri na keno yan ni bula binak kakelerambale binabinakabale dola bina marama matanggalin rakibin na katungo na singanikuwa tu city na kabiti ko ni singa tu city ngo mena tukuka tukuna tukumen na marama go sabo singalebu tingo sapo ka rautale na job. Ni kalungata na pingarabi na singa ni kuwa, pinakapakalebo na siya matiko mai na tukuka, pinakairuati ko na maram may around daw siya matiko mai kina. En duango, en tapo ka pinakakina be ki kelera mbale, tapo ka pinakapakalebo. Sa singanen ko ni masya pagkatsikalebo dapat, re sa salunga may waitui, pinakapakalebo.
Laila the kauni balu ni bula benaka andi ai lolo malebutu yani raki rungu atungo na banua benaga na ibanga ke na bogatara na boga sigalebu ni kuwa benaga boga lebu na bengarabi benaga boga lebu na sematiko mai laila the kauni balu kalungata na singani kuwa ke na itabi te vita dama malo dola benaga na sere me ratumbono ni mitale tukina o chichilia ke wuki rau tali tikongo mai vakambalea na bua malo te vita dama ya sabo la kana sigani sudu sa lebu na tali lebu na onga ndanda ungarabakina ne maninganga arna dola gai hito buarorongo tiko ya ningo ka sarabi ke monito ka yani eviti gonga ina waka nandi dola bina ina langi ke to kere me ke to mbau na numitale tungani na singa lebu yenda o kanimarau na lebu na besa matitiko mai rato warongo tingo na vitamani o miri o yada cholame ke nemani bina lebu na besa mati salaniata andikawa sana maramago senga ni rawani dala ena duana singa ni nonda tiko ena nonda bata yan rabi nakatale mai ndo tale na singa bina lebu maramana ita bina lebu na sema tiko mai di kalunga tiko na singa ni kuwa bina lebu salaniata andikawa kemuni na wakanda soe sara soe bororongo enda Duavata ke di tiko ngai na nonda Vata and radio Bula Duavata e San Francisco Kauti Keda Vata mai.
enda sa senga sarangan nikila na da bumenda baka talau taka buka singi leu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua rauni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na veio matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio mali Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot ka na kemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kina maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. O sala ro dengo pambilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bewe lelevi ninra wa turang ye me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele rua talengaki nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala Vema mana ona Amerika na vesinga tu city Vema manindua na vesinga buke lulu we kemundo eviti and na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Binakabakalevo nandau sema tikumai. Binakabakalevo nandau aseti ko nanda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vatamai. And the sabo lakasar niya dawayani na walu sang bula na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke enovea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vatamai. Levo nindinau
pakatangine apa kuking gura mate kei rato na bua nilo mai na bua e na sere kei nau ni bula benaga na maramatina ke muni na tinanda ni onga tiko so mbeka sa samaki so e daka so e baka sasanga so e daka bisinisi so talengai tiko e bole ni bola ke na be bola ni daka ni bula benaka a wande o taka tiko e ni na tuku ke na be bole ni bula ni boga ni benaka e rana bekanda ratoka e bole ni bula rangarabi tiko kina ni kuana singa ni bula ni kuana singa ni be benakati singa ni be sereki ni kua pinaga boga lepo ra to loloma tiko mai wanu ni tale tunga mai nei lawa ni sala ni ata andi kawa be kemo ni tau doko na marama ke na turanga nasi ene be wale ni mbula e bura naga bagalebu Elesi Wong ni mbula benakasaka mo dona ni mitiko en duan sere o miti oi sa bagarauta ki tungo na miti mbaingani ke na tabioka ni tonga dau kilai tani tukina na bono nanga boka andina bina bole belesi bina bole bina bono ni bina tuku mena singa lebe ndai kiri karuana kaloka ndaronga na tukutuku ena nonda banua na tukutuku ena be sai burubura ke nangito salabata ni ke na tukutuku ni raki ena nonda vata ena radio Bula Duavata Pakia samai no moniro Pakia samai no moniro Pakia samai no moniro Pakia samai no moniro Satalan ron bui so moniro Na pakia samai no moniro
mole lau felia au nuita anina sema batanina Serer tu alanga tatomanda ena tinika dio bitu sanga wulu kaono na bono ngangani ulo inro kavia mai kaunrobe serer tu madilanga tataleni kua ka ndu bo yeti kona keni langa bo yeti kona rorongo na mata sereso era bo tarata ki kenda tikona singale bo indai ena nonda bata Bula Vinaka na borongo tiko mai choka beti songo tuina saubuki dola vina be botai tiko ani be roto ina biango i bitongo vina bolebu beni soni raunga dola vina na bolebu na borongo tiko mai andi merendani ratu mai tabuki e dola vina masekila ke borongo tiko ningo wakabe wotini e California Vina numi tiko e ani ana loma ni koro, mai koro visilo userua, keina koro e so era sema tiko mai kina na singa lebu endai, mai koro visilo userua, keina koro naila mai mbau tai lebu. Sata ora rau tiko nai tukutuku ni mbai ngani boga miti, apata kina tabioka ni nangaboka, pinagaboka lebu. Totoka na singa lebu ni kua. Pinagaboka lebu, sabo bola kasaratingwa na tini karua mendanga irongo tukutuku kina, ena nonda banua kena bia sai bura. Pinagaboka lebu sara duro rabia vale tai mi kei tong dau te reisi ena visinga, sona a India, sona a Viti, and rondo langi kena auto solo. Ve korkor ke to durki na nin rota ki dona ngonelewa matai tiko me ni beso turanga ni koro. Dona koro ke tu la koba ya wasara ke tu le bondo bil le bondo osi. To saya de na korea turani ni kilana ngonelengo. Ka ko yo sa ruongo na madha wane to songo bi ko iti ko na va ma madha. Okay, bangarama dona mose matai saranga ni beso turani. Na itabi na ituranga ni koro ko na mate ni tu me kila vida na mata bo so bu mai bona wanga. Do ko ni ngoro ya na make na rei ni ngonelewa. Mondo kila e amba ki vida. Ke baka me baka ndua batata ka ulilu ni abusa na itala o gase ni buli merangole na ken leidha kana ken le bulumbulu taki. Se lagi tataunaki ve ndona maram ni lau sa tigo rawike nge basumbur me ndona ngonelo ni lau sa le wilo ko erusema. Tongele bulumbulu te ko ikya
tiko na lau e vau na prokiwa. Do waka i o taka vate kede. I o koe tiko na mbaki tina ka vaki ne tina ka ono i vali bebesu. O vete tone kento ki na vanua. Ke kau mei ke ndona tamata vo ndo taronga mande ko tu mei mate mna sa ambuta ko tu mai. Do kai tu berna lu vende na be ko rivuli. Lu be vambimbi berna do rovo na tumbu tingoni bukete ndole. Na lewa na yau ni vanua. Every girl is a heartbeat of her dad. Kia o buta ko mai na numati ko iko na sindo na blessing ni nona vanua na muriko. Pale to sa buta ko mai din nonga lembulumbulu. Ia sa tau oti matanga me na ke mo bosa. O kenda to nga to basura ki kenda to tiko bati kento. To sondo ngone me sala muriko iti ko na bosa ni biba kalunga tataki. Ke sa basumbur to me kendo ngone lewa se ro se tolu. Tarugi ko arto ko mai be. Nangone ni sudu ndo ngone sudu no loma ni bubale. Tiko no na matangali, tiko no na koro, tiko no na yabusa, tiko no na yasana. E sinraw ninda kaya, akaw tunga may tol ni sala waray. Ia sang ni kautu mai tolo ni sala bina ka bole besar. E rombulan na bin rotaki. Ngai wakamando ke turangan ni korme lai wile wai, lai song. Bina ka bole besar na itabio ya mina tambadaga ni visa ve kobula una isi mate wai nda wororongo tiku ena nonda Vata men da dewa tiku ena nikina ituku ena nonda vanua ke ina via sai wurawoda ni sa tini karua na kaloko. Rai tuku ena nonda vanua e pitu sangabulu na pasende veira era durtiko ena vale nimbula St. Giles mai na ulubatu era durtu ya nimbaleta na wainganga ni veiwa mateni taki. Sa toso dake tiko nga na kenrai wiliwili na tau vimate mai St. Giles ena vuku ni wainganga. Na nonda vano e viti enda saba kila ke de tiko mai na mbaki saoti me adobo tiko ngo ni tumbu ke tiko nga na bagayanga taki ni wainganga ni veiwa mateni taki. Kara tole songona na kene rebu ena vale nimbula mai St. Giles na ulubatu. Veira era sa kau ya nikina. Rabaga durumi tiko ya ningo merala kiwiliki keira na sa tiko rawa vitu nan rau 5 sangabulu ka ono na kisi. Rabaga durumi ani na ulubatu. Ya mete ka bumai na September. Menda reda manda na wili toka kina. Me adobo tiko mai na 5 nan rau vitu sangabulu ya mai na ruana $2 sangabulu katulu na mbaki sangawati. Adobo tiko ni na 5 nan rau vitu sangabulu. Na mbaki sangawati sa toso dake kina 8 nan rau 8 sangabulu ka ono. Kabitu sangabulu na pasende beira ke de rabaga durumi tiko ya niya. Era duriani ni ra sabaga lengai en waini bei boga meteni tak. Wani satu baki boga dana non raba kasama. En anno mitiko en kene wili toso tiko ngo. Kena ndewa tiko ya ni na boga taki wailoa. Di wainganga ni bei boga meteni tak ni nanga ya zoba na bulo Disemba na mbaki ngo na loba di bulo rua maingo. Sana tiko en andua na undolu boga dada na lebu ni tawi mate en wainganga. E kaya Dr. Muriel Ellen na wuniwai na wale nimbulango mai St. Giles ni tiko na diwa sangabulu kina diwa sangabulu kalima na pasende ni kisike de reado tiko ya ningo embaleta tiko nga na wainganga. E punga veira rala ko tiko ya ningo rauta ni diwa sangabulu karua na pasende e rabagaya nga takatiko sanga nindua serua e bunga na wainganga era baga matini tagitiko kina era baga ngataka na marijuana na ile liwili le bundondo era baga ngataka tiko na marijuana rauta ni dio sanga bulu karua na pesende ke ira era baga ngataka na wainganga taleso so na waini mate tiko talenga na kenre wili ni sa tiko sarevake me adobo tiko maingo dio sangabulu karua na pesende. Karapaka yang ataka-talenga na marijuana na methamphetamine na glue watake na verum benisini.
Me adoba tiko na bula o kotoba, e na mbakisao te 5 sangabulu kavitu na itambangone, era baka tobolei ka sa kune ni tauwira taletiku ngana HIV. E punga vei rango e rangone tangane, kara leo vida toka na kenangone leoa. Ya, e baka reita ki mai ni kakana ni wai mnganga ni vei baka matinita ki na nonda panoa, e sengo lenga ni kune na panoa ni takataka, sa tete talenga ni kina nonda vei koro, kina nonda vei anu. Sa baka talaiti ko kina i bunga so sa vei lawai, ia so sa baka turumi matangai pala nimbula me lai laurei baka binaka, na vei kain baleta na nonda pa kasama, e na kena tu baka da, e na wai nganga ni vei baka matinitaki. E baka reita ki tiko maingo vei Dr. Allen, mai na pala nimbula na St. Giles, ni ndondonu me da baka sangara baka totolo na kena iwali, saka ni nonda tunga na tambana nimbula. O retongele ki songone ni muri, ni satatara ka kakana mai na wainganga ni vei baka matinita ki vei rana i tambangone. Keba kaina via taro via me teka bue vale. Teka bue na koro, teka bue na punoenda tiko kina, na nonda vei buke takana tikina go. Kina i tukutuku tale soe na nonda vanua, e baka reita ki tiko mai, ni asa kerei e vagarua na non rabang bese na isongo ninga sinibuli ni India na Fiji Teachers Union ka sanga ni bagandonu i vagarua rakera ni vagarua ka sanga ni bagandonu i ruarua na non rakera tiko ni metumbu bakke na ken reisau nanga sinibuli na tolu sanga bulu na pasende gome okakina na i bota tale soe randau taura na viambaki. Na nonra tau kunrongo a se labeti dake mai na rua nondolu rua sanga bulu karua. Ia di sanga ni bangandono i labeti dake tale mai na mbaki sawati na rua nondolu rua sanga bulu katolu. E murieti ko ngana kena lawa. Na lawa ni bangan bese. Kandau wakau ia ni ratu na ngarabi na kena bali ni bola na Registrar of Trade Unions. E kau ia niki na kere mera sa andambe. Ia sa baka rita ki mai ni ratu sense baka muria tau doko. Na sala ni baka meauta ki ndondonu mera tu baka dike baka muria. Ni mbera ningai baka samata ki na baka bese. Na tiki nango e sanga ni Duavata ki na isongo ninga sinibuli ni India na FTU. Kakai ni ratu sa baka e dora ke de saranga. Na sala e ratu kila ni tu baka lawa. Kanondoni me baka muri ni mbera ningai keria ni na baka bese. Kena itukutuku ningito. E kaya na dawi baka tabulide na nonda timi leo ya vitu ni viti. O sea kolini sau. Ni senga ni rawa na be baka tabulide. E nangitongo na rakabi leo ya vitu. Baleta. Na nonda nana makisa tu saranga kidake. Kene karua, ni sabunga nangone bibina kaya rasambasi katiko maingo. Mai be rato na lewe bida, ay rato sangito takat ko mai ninde na rakabi lewe abitu na nonda banua. Kapag ay rongo tiko kina na nonda timi kina be sa ibura-bura. Kaya ko linisau ni daumakaw ya, ia me da saba ka raw nga baka binaka. Baka raw baka binaka ni tuba kiniango ni baka sama na kaukawan ninggito na kaukawan niango kina kilaka na mangosa. O kaya kilingo umanitiko na pata-pata binakati mera toka kina na nonda daurobo ni mbera nirgai walataka na nonda banua. So na nonda daurobo erto sa beibu ketiko nangonongor to sangito makawat ko mai me bakata ki wa isena dungu terio tamani modve na vangi bata kerto televisa na dorobo Filipe Turanga karto salewe na makawat ko me timini biti erto le rusanga bulu kaono erto boga rauti ko kina nangonongo kar nangai duruani sotale ni sabagangau
na sota e na non da bonua sa te kebuot na sota ningito e so e na non da bonua ia koe na sota kanda na makati koe na HAB 7 series e na laki te kebu mai Dubai e na bula mai ngo me doba na bula September sa na ngai te kebu ni na sota ve tarabi ki na ve bonua e na ve sai burabura e rato na laki ngito kina Duana no da robo kang gito woli en timinin rua sa matataka o ti talengana non da banua na Fiji Water Flying Fijians sa initaka en duana no na konitaraki e nan duana timi mai walangi me sa nangolekina e na laki tiko e nan duana timi e na sota ni Major League Rugby Club kaya dhani non kalabo na New England Free Jacks mai mereke. Na dorobongo koro induandua e dorobo ni nanronga amba ki rua sanga bulu kalima sangito o tia nanrua sa bala takao di talenga na non da banua e na singeleti bulu bulan di biti e na Fiji Water Flying Fijians e angito talenga e na Rugby League e nandua na ngauna e kaina kini tiko binakasar na ibagatangin dengan din nona kilana do robongo e do robo kau momonganga binaka ni ralaki bagasa na ia tueli univeti mi enduango e na mau kilaitani toka e na kau ka tiko bua e na itutu prop forward and a tight head what a loose head prop e bagarita ki mai na duana itukutuku mai na vesai burabura ne sa singemiti ko e sona daka buto e na bindingi ka baga e doriti ko mo mai merke kunei e sona kato ni bindingi ko enda utawani kina na dingin ni rasaba kamai e na sona banua kaya do mai kina sela ko tikongo na kena be bangangai e na sona e sana mai merke na kisi ni bindingi e baka mai Portland, Oregon ke na be bonua taleso mai Vancouver kala ki kune saraki na iso okay Vancouver tiko mai Canada ia lagi kune saramai ki na iso na kato ni bindingi mai Washington e na kawalu ni Kotova bagareita ki mai kina ni rasayan rabati ko na bagai leslesi ni bindingi mai mereke na be kasa kunengo ka baga sangariti ko na ibugan dinandina me kilai kina na be kan dinayado ke na inaki e na numingan iso na inaki buto e kotokina baleteni na kawasara na bindingi saya do tikongo mai mereke menangai madala e na kalima ni singa ni bulo November kina itukutuku nin raki e bagarita ki mai ni na dekota na ituba ki nin raki na noa me bakana singa indai en bebu ki toka kina na matani rangingo matalia mai na tokalau kina tokalau buoliku sangani tokalau deba tokalau buoliku ka tanrabati ko na nonda be anu e nangaunango me rabati ko ni na bongilebu indai na sewa wana wasawasa na ua nin raki sua e sendei kotonga e na nonda banua kana raoni taukina na uda ka uku na loa e na sona ngauna e na kuru na banua e na e kabine ko e mea roba na singa ni mataka e sanga ni be sau wale busar na ituba kinin raki ngo ka na numini na tauti ko na uda e na sona banua bukan bimbi e na deba ke bitilebu o na bua suwa ke na usori o tailebu me hada ni ki na sano ra ke raki na sano na itasiri, na sano na mosi, na deba ke imbua, na tokalau ke maduata, na sano da kaunrobe, ke na anu mai di kombia nangele lebu, mai laudala, mai ingamea, mai tabeuni ke yadata, na sano lau ke na sano lo mai viti, e nandei kotokina na ituba kinin raki batanga, e nandonu magatiko e na singa indai, kana sengani be sau bagale busar. Nagai tau tiko na uda na kabi kana rungo tiko na lo malangi merdo bananga uno ya
kena singa ni mataka. Sangari be sau wale bona itu wakinin raki, kana se ua tiko na wasa, kana be rangi aki tiko maina tokalau kina tokalau waliku, e na nonda vanua kei rotuma no ae me uri ngacho tuamo te koa. Ni bula bina na kanda me rotuma, anu itangene dau maga tiko na vengarabi, ombimbia na tiko ni matani tu mai ahau, ni bula bina sangani be sau nan raki mai keri, koe batanganan raki ani e viti, kena be atu anu. Sai koe ngore na itukutuku ni raki, na itukutuku ni gito, na itukutuku mai bonua tani, ke na itukutuku e na nonda bonua. Na nonda vata, kei siti veni raturla. Enanga ikasani na ina, tanongu baka nui minaga, aumola tu baka imola, Sara tu baka mangosa, tawa tu elo manita vaya, dalili bolingai wasa-wasa. Yang bakindu waliwa waluma, maina umemu wakisuba, tangili wakoto bakarauta, lawaya komeka sakina sauda, yang bakindu waliwa waludiwa, Atabaya sande kasanina Salumile sumaina imola Enda sabia botoni toma Auangende walini sereni Naya bangu koeli saperi Ausesena tuni wakawani Mainele soni nipsilani Sauma suna ibola, non dueli al pilotiloma, mongande mai antipedi, mondonu ya mai nil seredi, al seno rabonda lenga, buani lenga seto tangaya, Bula Duavata ya doyani, dan sana laki wakawati. Isani wili kasaulenga, au malasutaka nongulewa, au sabakawati otitiko, o watandaro ya no musiko. Au mumitaka sarana ibola, deka tomboka makina nikoa, tukunile suena kebeli, o sotia weli saperi, Saumi mai na marau, ambulati wakadonana, ambulati wakadonana, ambulati wakadonana, ambulati wakadonana. We william back in donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022, o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah kumana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna, rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoia na wasa eva walu dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kivalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Koni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
Nanonda Vata Vata KCT Veni Raturala. Pongani in the line doki mai na sau mai koro ni bula vinaka na wakanda ni warongo tiko mai tua mai koro abano ni vinaka tueni na singa levu indai bula vinaka pete lena wasulala malo ambulai malo avingarabi o komonga yei ei sa erandau kai tiko mai komo na levu ni lasa tiko ena anu anungo erandau kai every day is Christmas Day in Como. Anda singa ni sudo ngau kena singa do batinga ni gona bulo Oktober me November nanga i wana nanu ani singa ni sudo ira sa singa ni sudo roti como como bula benanga nanga se boga dingu e ka uni kuila irnieta seni kavika ni bula benaka rana numitalenga na timini na boha era boga itabiti kongo isuba na sota ni kachi ke na kachiana era sota tiko kina na primary schools en Mardaongo na singa inda era bagai tabitali tunga kina na timine na bosar la usar mai na lomo ni bono ibiti lebu mera mai i vengen rabu ke na tiko ene mbarabi era da ukaya na kena itukutuku ni na singa indai ona boha rewanga me mate ki masenga ho aule ina bo lebu ni ata sanika vika na bosa kachi ina bo lebu lusi batu ningere tola bina maseki
O koe ngana lenda rumbarabi, na dela ni zakau. Wanu inu ibina, kalunga takoto na zola, lebu chuhoa, na le machuloloma, isoa batu ningere, kei lusi. Rau kalungatan, rau mbula binaka, binaka boka lebu, kelera tinai medhi ngone wai, zola bina. Pete len basulala, malo bingarabi, malo, kei isoa batu ningere, zola bina maseki, loloma kotoa, ina matatawa lebu, binaka boka lebu. Bina boleh bina Coral Coast isoa wata kei lusi. Murudola bina. Bina boleh bunjina na bororong koto keingo isoa dola bina. Bina boleh. Ombula bina ka ratumano arorangada. Dita kan sandonu ya. Osea ngamasia. Dola bina maseki dola bina. Imai matadawa lebu mai malebu. Na Coral Coast esa sa dola bina na swele buisoa dola bina sa tu esa re na bala besar nangauna ratu manoa nimbula binaka roranga da kerea me ngai bota itelenga mai na koro serea na itasiri bina boleh awada bana bola ena lo mani bonoa mai na itasiri bina boleh bula beti bale suba malo ambulan RBD Radio Bula Duavata barongo tiko yaningo iwaga kata-kata tiko na singa kay nalangon daw kata so anjina pinakabagalebu na sema tiko may labeti pinakabagalebu sara na naman nitalno pinako nitalno takato ka na singa na noa rongo pinaka wambula talitunga ni wike munikira na munilaw-law na tambanan ziziniw na singa lebo endang-day may waga may New South Wales bula binaka Francis ka barongo tiko may Canberra may Australia seberangani uti na batang-batay abang ano yung nakatiko yan kalisi bati ang buli tunandua bulare rongo re ngay nga rebi ronga miyawe sano ang buwa abang ano yung tuangge binaka saro rongo re tinanasere kalisi bati ang buli binabalebu tunandua sa tiko yan ibang buhay na kilabin nakatiko yung donanggasi rongo tiko na stoa ng bulare may nabosay. Ogo nanonda Vata na Radio Bula Duavata at San Francisco.
Sawarara, sarau tengah merongo, sarau tengah merongo. JJ's Food Shack. E tigo ke vikina na kankana boga bitki me bakana kokonda. Lobon benga ni ngai kani doito na bundi na dalos e tabioka. Na kankana boga malangi me bakana steak baka elo ke na coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nagkakil nito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera balilai. In time sarangan mai. So ang tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Au saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Na nonda Vata kei City Beni Raturala.
rau chiku nei lavo. Lava, san ram na buchi ora gira sa rau chiku nei lavo, sa sto somi chiku na kai lava kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pe kendang wenda sabi ang garabi tunga, garabi chunga. Tei manda. Te manda no nomu na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rau chiku ke to sa te chiku sona ubi. Rau chiku sona ubi. Rau chiku sona nandalo. Nduan rau 5,5 bulan nandalo ke to sa te rau chiku. Benda ba? Beto ke to baba rau chiku na bosnya mbak yo dagli. Na baba rau. Kun baba rau chiku ni taka chiku ndona kan mataka. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka do toramai. Wala siya mai na kaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via chiku na pajero. Aro mai lebu chiku na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka. Nongalaka. Boleh manda do na lur vital tal. Ode iko kuni boleh do na lur ker. Lebir na tal metaka. Lebir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin.
Totokabogoti na sere ambulia sa chosua rambukawanga membaleta na tandu mai ni lotu kena nonda bonua ena bulango o kotoba ne katini karua ni singa nda sabo nanda kuya abana numikina na dambe ni lotu ena nonda bonua ne kanduanan rau walu sanga bulu kadiwa ni ambaki ni dambe ni lotu ena nonda bonua baga binaga lebu na itala lal Muhammad ni baga le suitiko na bengarabi ni lotu ena kene bala dinanga mebaka era onga kina na nondangase binaga bole bukali sibat ambuli tunandua ambula resa rongo retina sere yet dina sar wano ino ituake mgiyo binaka sare ngare rongo rebi ronga mia utukutuku Hector Zink Jr. Totokana bengarabi binaka Hector malumu ana nimbula binaka matanggali ngonga imbenga ya Nuda Secondary School isa binaka bole mayanu kere merambau na numitu na neitu year 13 history ena kabiongo randam bezanango na history ena kabiongo na year 13 asenga walanga may imbenga ya Nuda na be korni bulit ke talenga e bagay doritiko kina na madawongo na year 13 ena be terong binakarbon ni binaka tuko ni malumu binakabole buna be na numitiko mayanu kalisi bati ambuli tunandua o basika tale na maramango ambula rebiro ere walenga tua sere me nanumikina na ngone buli ni ratu sukuna be aporosa tubuki ena nonandambeza na history year 13 en singandai sare o yang sare wanu ni reti ko wange iso abatu ningere aule sa tu isaranga na ngauna balabu tam sota iso abatu ningere binakanda be botai tu komena serre ni mbula balabu maseki ya dola bina salolo matu ya tiba lusi bina bole bu korna bile me malebu me nandronga bina bole bu o sea ngamesia onoge tunani ndona tukutukungo imbe naunga turanga kede totoka na bingarabi na balebu o sea ngamasia bina balebu na bingarabi na balebu na bingarabi ina bahinga lebu okwe wile warauho na lama jiwa hinga lebu sarigi salolo matuboto eti masigisi lolo matu etu chano biawaki o sea ngamasia kalungata na bingarabi na hinga nikua Nagabalebu Mosese nalido bula binakaratu tau kay to via bukan bula tungay ningo Bandingara di tangan sandon ya Bandingara Western Australia bukan ini binakatikuya ni analongan ni Mandirini and Agri Fresh me kay to bawa tay to may binanumi to may yun doon numiti ko yan na bukan yun binakanangon ni biasa na kay mami may tungo wakadakada kay Perth pinakabakalebu and doon na nonda dorobo wanda ungito tiko bolin doon nongor may Perth sa lolo may nibuha na huka makawa ni timi ni biti sa bukan yun binakatiko yan bay koya yan singalebu yung dainday kalungatan na Mandirini ronisisi may bangko iso pinakabakalebu sa na wano yun pinakatumay Mosese na lido kay na kamuni na pinkarabiti ko may Perth, may Australia natabanangan ni diniwe itong kay meron numitumay na ngone ni biasa na kimami may tubo katakatakan go Perth pinakabakalebu to sana numiyani na sergo ni sabo itini kapito na binitimen doon na kaloko
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarapatalangan ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya mai na nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na vewe kanike na vele levi ninra wa turang ye me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele ruo talengaki nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala Vema mana ono e merke na veisinga tu city Vema manindua na veisinga buke lulu we kemundo e viti and na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kenda vatamai na nonda Vata kay City Veni Raturala.
Ia yan dina sarne tuku ya. Era to kilati ko may reto na tukang ko irango. Nakapagale besar. Nakapagale may kumbunay way. Kami dangana kulu sabe ay sa ay dimba there. Na way kula ni ngau na buhukay tabuhay na non Vata and radio Bula Duavata. Ay so adola bena muru adola bena galusi. Sa wanu miru wali besar na sambal labu nangau nai. Vina wali. Moses senalido. Ito uli kamatay ni nanon na ibola turang gawasa na sabuto tinedana. Bula bina aratu tau ito biaba bula tungayan ni ngoi Bejingara, Western Australia, and along ni Mandirini na Agri Fresh me ito umbau na numitu mai na ngone ni besana mami tu bada ay Perth. Nakapagalebu ni kalungata. Stino tokona na wakago bula benaka makarese sarati kongo and a Victoria Park Market and Auckland City New Zealand na biau liba ni radio Bula Duavata pinakabole stino baka ni pinakatukuan ni nasinga ni kuwa taka ngaraviti ko and nangaunang ni berati ko ni nangoleva na itukutuku and non tabanwa na besa iburbura ke na non rato itukutuku na wekanda and tamada baka ni obisa ke kobula ona isi matiwai ena non da Vata and radio Bula Duavata. Ebu na no munda una lubia senga nyukila sembalem dina libede ebu na no musanga lubia.
Na ngauna ke tu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko iti kono ulubatu. Balata na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lay fomu hono fomu vito ko e pasi rawata na makani pailati. Nila imbimbi una nono korni bule na senga nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangaradaka na songo kedwa. Baleta Dukila Toko na lesu talima me make kote na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalendo na rawalu sa ngabulka bitu tiko pakadada na kiani saw. Minapolama na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni buno binaka sa toko na bogalevo na bunuwa na loto na materi tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bunuwa sa ngatal ni dhala. Then be sa video so na turanga so na marama dakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangiti ko na itumbutumbu. Nalubengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi. Ia na belenga. O ke mundo songo te tiko no nangai warai. O reto na embassy gori. E tiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bole reto na vetting team o reto na tiko na intake na kani British Army. Kang reto we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, pasi vina kana veterongi, pasi na fitness level, kake de pastaki. Leila ko mena medical na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko sa so mina fine va matabelo wai le sta longo ne le vuli tipo ga doriti ko ngona bitarongi le lebu so so sa mo ga dorioti so era onga tiko kina na madongo na year 13 be era tiko ni secondary anda ba kasamata tiko na tinitini ni mbula bugabuli la ko batingo na ndonga na le tini be keba kaira na laki bangara dagadaka e kambimbi menda yanraba ni sabsabatiko na tukutuku ni non rambula pata keba ka rasa taurarawa na obisa e na tambana ni lawa e ndua na tukutuku kambuto kina na kena irai na ngonengo e be italiana lebu ni betaronge rawata sa nambulatiko na kena tukutuku ngo e baka e ndarongo datiko ngo e abzoba na mate daka kina sabi na kana lotu be Jesu Kristo nimboko bana nonda ibala da ka boga buia na nonda be singa ko e tikongo gonda tiko mandanga ibura e sanga nimboko me da bana mati ta boga bina ka boga lebu be kobula una isi mati wai e na tamada da ni bisa na tuku enda rongo da tikongo me buke kendanga e na nonda enraba na non rambula na luvenda e ta sa nuita ka tiko na non rabeta rongi ni na rawa boga binaka e kambimbi talenga na non rabo na non tobo kena ibu rau me rau ni tini boga binaka na buli sandua na kaloko na tuku na non da bonua e boga reita ki mai ni vitu sanga bulu na pasende e ai vitu mai na leo ya tini karaduru tikongo na pale nimbula St. Giles mai na ulubatu era duru tiko mai baleta na wainganga ni bebo matenitaki sa baka enda nui ngawa talenga mai ninda rongo na kena itukutuku e bogarita ki tiko mai na pale nimbula ngo mai St. Giles ni toso da ke tiko nga na bagayanga taki ni wainganga ni bebo matenitaki ke ira era duru tiko e ningo e St. Giles Hospital mai na ulubatu. Ang baleta na pagkatata ni wainganga ni bebo ka matinitaki. Gomete ka busara tiko may namba kisawoti. Enda raida tiko kina na tumbudaki. Ni bitu nan raul 5 ka ono na kisi di wainganga e nangauna ya na bulo September ni amba kisawoti. Kanda raida tiko may kina na kena tumbudaki na bay tambay ambaki may kimuri. Na ambaki sawoti. E laki ato basara na 8 sangabulu kawono na kenray wili-wili. E rasati ko kina. Wito sangabulu na pasende ni tawimate rabuka durumiani. E nabali ni mbulango. Era
Ngataka, baka sibia na wainganga ni be baka matenitaki. Ke baka senga ni be sau. Ia na Disemba ni ang baki ngwana loma di bula rua maingo. Sana tiko sara nandua na undolu na kisi. Ni baka dada ebe ira na taubi mate. Mai St. Giles. Baka rita kamay na buni wailiu mai kea Dr. Muriel Allen. Ni dondon me sa kauai taki baka lebu na tiki nango. Baka bimbi beira na itambangone. O koe ka baka tata tiko kina na wainganga ni be baka mateni taki. Mau ng bula. Ni sa baka tata ni na wainganga ni be baka mateni taki. Dio sanga bulu karua na pasende beira na baka yang ataka tiko ngo. Era baka yang ataka tiko na wainganga sa kune baka rawa tungango na non dabanua na marijuana, methamphetamine, na glue, potakina derum benisini. Medo batiko na okotoba na mbaksaoti 5 kabitu na itambangone era baka tobulei era garabi na non rambula bela uraikina na matengai kune ni sa tiko beira na HIV. Ebonga nga beirango era daurobou, ia o koe ka ngonen duandua, e tawi koe na HIV ni senga mbakitini kapawa lenga. Na wainganga ni beiba matenitaki ka sa ndeo baka totolo tiko ngoe na nonda banua, e sa baka bunatiko na kauai, sanga walenga na bono ni takataka. O ira sa taraira tiko na matengo, era tiko talenga mai anu. E na nonda bei koro. Ka sa kune tiko kina na iba kata kila-kila. Beira era baka durumia ni kipale nimbula. Ngoe so na iba kata kila-kila era ni kune beira. Dena beibu ke menta kila. Baka e bora-bora mai na non ra iba karau. Era ndau baka sausa. Era baka tata. Seni tu binaka na non ra iba kata ngende nimbula. Ayata-ayata na non rabaka sama. Na beitiki nango sambasi kamay, e kaya kino Dr. Allen, nindondon numenta sa baka sangkara baka totolo, na kena iwali, ni sa rabu-rabu saratiko baka lebu baka totolo, na wainganga ni bebo nga matenitaki, e na non dabanua. Endua na kere-kere domay na Fiji Teachers Union, nan risongo-songo nang kasinibuli ni India, kara kere mai kina, rasa kere baka rua, sanga di baka dono i rua-rua, na nonra kere-kere, me rasa andambe na baka bese-bese, rabi na katatiko, me tumbu ba kena kenra isau, na tolu sanga bulu na pasende, ya na isau bata kena ibota-bota taleso, randau taura. Baka rita kimay na Registrar of Trade Unions, ni sesenga ni sebaka edora taudoko, na isoko-songo ni tamatadakadaka, na beitiki na iso endondono, mengaraba tau manda nimbera nangay kere na baka besen-besen. May baka sanggaray na iwali nilenga, kabi ibo sakitaki, ke baka salay rendresara, mengay baka sa mataki na baka besen-besen. Ya, nanon rakunro ng kasindibuli, era se baka ray takatiko may, en baki rua na undolo rua sa ngabul ka rua, en baki saoti, ka saya dapat tale maingo, na yang baki ang datiko kinango, rakaya rasa muria tau doko na iba sala ke na iba ro, ya sa may isengangan iba kandonui, na non rabang bese-bese. Kaya na isongo-songo ni tamatadakadaka, na Fiji Teachers Union, ni ibagarita ka na non nararawa, ni sanga ni bagang donui merandambe, merbagang bese-bese, enda buku ni kunru, baleta na kenra isau. Era sebaga sanggarati kongo, na sala iso, me rawan ni bagaya balatikina, na non rangangandre, me solimai, na kenra isau, na tulus ang abula pasente, sen dua mandangan na kenaiwasi, se merasabagang bese-bese nga.
E kai o se kolini sau ni sanga sotini rawa na itutu wakandawi wakatabulidi e nangito rakabi lewe avitu baleta na nana makini lewe ni bono eviti kei burabura e reidi viti tiko ni tu saredake e na ibakatangin dengan deningito lewe avitu e na nonda burabura ia kebaka e rana biasa sangata kamera sana garaba saranga boga binaka na daungito na be kain baletira kei na sala mera boga rauta kikina e ratou lewe ruasanga bulu kaono na dorobo e ratou se boga rauta kitiko e nanga unango kawilikina e bonga be ratou sangito takatiko mai boga vida na nonda timi lewe avitu so me bakate ki waisea na dungu terio tamani Toseba Taladolo, Sebuloni Modenadangi, Felipe Turanga, ke rato taliana so, rato sa ve maroro ito kango, rato ve ito koni mera ve buke, na non rabagarauta ki na non tangone ranga idurubo utiko mai, ki na timini lewe abitu. E dona do rovo kasangito oti en Fiji Water Flying Fijians, o chone koro indua do rovo ni nandronga, sa laki sainitaka en dona no konitaraki me duru en dona isongo ningito mai mereke. Na yadana New England Free Jacks. Sana la ingito kina do rovo en ambaki katumai ronon dolu ruasanga bulu kalima. O chone ambaki rua sangabul kalima sa angito titiko mai nan rua angito taklanga mai na timini nan ronga angito sarena timini viti sa mata takatalenga na Vodafone Fiji mbati ya sa ini takango endo na noko ni taraki mela ingito ki vonuatani anda sa nui takatiko ni na raoni la ki bogaritaka na ibogatangin dengan deningito vinaka kaukaua kasa kune tiko buai na ngaunango. Kira biasa ibura-bura, kune ye son kisi ni veindingin-dingi, en son na panua, karasa kamatu. Angele ki kune mai, kasi bangaray tiko son na ibagan dinan de tiko na inakim buto-buto. Meron ni bagatani takikina na madala ni veindingin-dingi kabaga eduritingo mai mereke. Na kato ni winding-dingi era kamago era kune mai Portland mai Oregon ka mga hindi tagatiko mai ni tiko na inaki buto-buto ena be kaya dongo bakakinan na kato ni winding-dingi mai Washington kune na kawalu ni Okotoba ka rabagaray taga mai na kenandaw ni rasa sasangat tiko kina me pangangai boka totolo na be kaya dongo na kena kune ni sabaka maitu e sona kisi ni veindingin-dingi e na be bono au sadabuta o titiko ania ka wiliki no Portland mai Oregon e ke bakai tiko kina na inakida e na pangangai sara boka matua boka totolo e na tambadaga ni obisa sangai bo tiko ngango indona madawa na binding-dingi ka boga iduriti ko may mereke e raw sa wakusa-kusa tiko na matay rua may na Republican Donald J. Trump bata kay na Democrat na ibuka-buka ni Presidente Ndayndaya Kamala Harris me raw bagabara ni boga binaka na non raw bunaw ni binding-dingi sa totolo sara na beto sa yaki raw sa nanumatiko me raw bagabara na madongo na non raw ibunau ke na boga raw taleso me baleta na binding-dingi sa boga iduritingo e so na banua sa madalat ko may kina na binding-dingi ya elima sangabulu na yasana may mereke ka sawara kitiko me azo may na kenabo ni sawati anangay matata ene kalima ni November na itutu boga presidenti ke koe raw sa mataura kinanraki na sanga ni bisa boga lebusar na tubanin raki na singa indai kina singa ni mataka dangi tokalau ke na tokalau waliko le subatalewa na dangi tokalau ke na tokalau waliko na tanravati ko na non davi anu ke na be imbarabi mai viti na rawan ni kuniti ko na ibata kila nin raki suasua na uku na kena loa tau banga una na uda kuru na banua mai na muaira
Kananga I toso tiko mai kina toka lau. Nraki a sembera mai na sangani be sau waka lebu sara. O koe ngai da dhuruma tiko e ningo. Ka na numini na ndei koto na kena I tuvaki mea dhaba na mbongi lebu e ndaindai. E na non dhaba nua uku tiko na loa loa tau banga una nauda. E na dheba ke I viti lebu. E na bua na usori wata ki suba. Na sano na mosi, na sano tai lebu. Wata ke na sano na itasiri. E a dhoe ani kirakiraki ke na sano ra. Na deba ke mbua, na toka lau ke maduata, ke na sano da kaun robe ke na kena vianu anu, me tika busara tiko mai di kombia nangele lebu lau dalanga meat, e a data ke tabiuni, na sana o lau ke na sano lo mai viti, se ua ua na wasawasa, ta iki na matani dangi mai na toka lau ki, na toka lau woliku, kana se ua ua na wasawasa, ndei koto na kena itu waki ngo, mea dhawa na singa ni mataka. Sai koe ngore na itukutuku ni raki, na itukutuku ena vea sai burabura, na itukutuku ni ngito, ke na itukutuku ena nonda vanua. Na nonda Vatavata ke City Veni Raturala. Nasa
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa waza badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindreiva, se senga ni waka motoka, kanda o drena na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-12-11 Saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21-12-11 Saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai.
E doana songo e wakaroutaka na i songo lotu na New Methodist Christian Fellowship, USA, na Expo Ruana Undolu Rua Sangabulu Kava. En waka e doritiko en bula katumai. And wakanui venaka ni ndarawani toso e ni kina ndalai wororongo. We nei talatalanga se atu na isa bula ono. Ke nei talatala recheli bula ono. Ka nui taki ni rawa ni ndanaedo e ni kina waka lewelepu. Eda bia madla wandua na songongo. Tika boi ne karua sangabulu katolo ni November la kidamba ina matai ni December. En waka e duritiko na songongo. Ka nui taki ni o ni nanga hewe tukutuku ni takayani. En diwa rua saiba. Bennett. Ka nui taki ni rawa ni o ni netiko kinango e Santa Rosa. California. Ka rawa talenga ni o ni ibe taratara tiko e ni ke i rato na kena waka i lesi. En be kai so ni nanu mamoni wakaronga ke waka i tiko e so na wakatataro me baleta na songongo. Nanu mani waka i dhuri en keru sangabulu ka abitu ni singa ni bulo November me laki ado tiko e ni en nai matai ni singa ni bulo December na New Methodist Christian Fellowship Expo Ruanondolo Rua Sangabulu Kava. Sai kwengo rene rongo mai na nonda valini songo. Na nonda Vatavata kei City Veni Raturala. Taka no muy balbala. Na ngoni sal nga menda lesu ke wana kalo. Na ngoni sal ndondo nga raw bekenda. Na ngoni sal ni bebutuni. Bebutuni mai loma. Ko chunga na bebutuni ke. Sakadi nga bangon da sa vivi chuka mai. O takol salak chuka mai. Ya lestale iya tal nguni angon. Kila na na bebutuni. The change of attitude and mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo langgori. Jesus.
kafa family gospel murieti kweni na seroya na itabi na italatala lal Muhammad na kena yoti na singandai ni takini yanga na ndaronga dotiko na nona itabi na italatala na basu I tota mai bono ambalabu we Sunday ya susu mai na kalabo mai nanronga tabaga bina tu bolep ya na donia mai na ngau na dau borongo kina en itaki boga marlawa na toso ni ngauna ka sate ke borongo dia na marlaw saoti na italanoa membaleti talaya si lamba na dorobo di batutu mai na waka ka laki mbale mate mai Oman e na toka la weloma e na tinika diwa bitu sanga bulu karua. En dona erda e arongo lebu sa reiviti ni oti na karua ni balu lebu ke na be tambamba ki mai kimuri kasi rongo tunga ni kua na kena italanoa na dhaurabo ni watutu e na tikino na waka mai nandi o talaya si lamba. Ambale mate mai Oman mai arapea e na buku ni tungalala ke na be saututa ki e bura. E asudu o talaya si lamba e na ika tini katolu ni chiulai tini kadio o wasanga bulu katolu mai watutu e na tikino na waka. E ratou lewe dio tau doko baka veta dini. E ratou lewe tolu na ngone lewa. E ratou lewe ono na daurabo. E ulu matua o lamba. Ka susu veirau na tukana o take nambuna ka vola italenga ki watutu dinanga. Na turanga tamana e dabutu mai na koro momi e nanronga. E ratou lewe ni abu satonga. Na abu satonga watanga ke ira tikongori e na wamange mai nanronga. E na tikina makao na waka. E a susu bolinga mai watutu. Teka bubuli e na kornibuli ni tikina. Se toka nga kina e nangaunango na waka district school. Kalaki bakadabara na nona buli tordake. En Sri Vivekananda High School vana nangaunea sa Sri Vivekananda College ni kua. Ka kune na nonanda uwasata ni se daurabo leisar me sala ki buli tordaki ni dau taumbale mai watutu ta koso kin ratambu ka taumbale saraya ni meado kina koroni buli e buli tiko kina. Endau muri ana sala tako songo enda be mataka. Me muri bakaki in ratambu kalisu tale mai ana kabi taumbale ani e taumbale mai. Sanandre sa Rebecca veira na nondangone enda indai merarawata ya. Ya de duatani bekanga nangaunai erandonumak se kau akina na nonda sasanga ke na nonda ingu mera lako kibuli nangone. Ia na susu na ngaunan rendre ke na sasanga kaukaua wakawea endau tini wakabinaka. Irasenga ni susu na lubenda na bosota kara waka mene na bunga na ngauna endau ialikina na veikaeso enda namaka menda kune veira ni rasa tulubaki me kotokina na mosi me boga buli dikenda kina na bosota pena tini kadio ona sanga bulu kandua e ambaula kita rosotia talenga me duru kina matai walu ni bolatangane talaya si lamba au na numa binakatiko na tikini singao yake na ambaki Gona isebu ni ngauna me reado maikina na taro sotia na mbaleta na mata iwalu kimbola tangani. O yau sakala si ono tiku na ngauna ya mai ratu kanda bulebu. Ratu aba uduru talenga
na baki Vata oia e lewe vida na ngone maindelai na kai lewe tolu na head boy uranga ni lau chochi lesi Mosese wakatale na ngane taufa wakatale mayabu maimbatiki Vata ke Robert King e andua na nondabasu maimba e andua tale Samuel Anangelebuki e ambimbiu talenga mai ratu kandabulebu me mai tarosoti na dourabo ni narikoso na tikina ono mai kandabu ia ya manisanga ni rawa ni buka durumikina e rakaya ni lailai na nona embaki sa manisanga ni lesu talea ni ki kornibuli o samu sa manitiko bolinga e suba kala ki tarosoti nga e na kemba ni mata iwalu ni nonda panua ka buka durumi sarakina e kilaiti ko naturanga go ni baundua nanda ubeibe suaru misa e na nonangito boli e na nonda panua a mata takibitikina boka vida e na rakabi e na nonda panua kabakakina e na via saiburubura e tokarakina na singeleti bula ni nonda panua e aduro talaya si lamba ka maniado sarakina kimbola tangani salaki sasangasar me laki duru kina Special Air Services sena SAS di Sarawata na kena ibuka tangin dengende di na nga ikaw kawasara na be ibuka ruta kia sotapa daw tutu ya bida nga be irera duru yani mera laki ngolesar kina SAS na Special Air Services sa bakandinan takira e naivalu e madawa e panua mamada e wasawasa o ira daw laki bagarauta ki meraduru ki na matay lawango e ni imber ni rangai bagataray meraduru makina baleta betiko sarayda ki na ibagatangin dengende ni non rabosota ki na titombu ni non rayalonganga na iwale kedenga ni walu era bulida ke baka era rawata do maka era le vida wale na nonda dorobo era mbuduru rawa kina SAS baleta na kaukaua ni be bogaruta ki boga dorikina o talayasi den baleta mbeka na nonanda utombale mai watutu kina siribe be kenanda kale sutale mai ena beisinga e ala ki rawata boga binaka baleta ni kaukau na elona kina nona sasanga a robo ni batutu mai nawaka sambo laki taumbale talenga en vei bonua era kosoba ena bonuan rabu isinga kina bonuan rendresar o ira karaboga durumi kina SAS kala ki duru kina e na ilawa na B Squadron. Ia ni salaki tiko kina sa lebusar na kena itukutuku na daurabongo. E bida tali na ngone ni biti erto lewe ni SAS Vata kei koya. O Tom Morel Sekonaya Takavesi ilisoni linga iri Jim Bogatalai baunduan na adorobo ni rotuma o kawata vamarasi marofono e bunga na ibalu e laki bagai tabikina o talaya si lamba kila ibolinga birana na itokani na matei balu nimbolatangane enayada lamba asa solitale nga bua e sona koroi ka sona idobi ni alonganga e nambuda ni balu e nebe ibonu e kadibikina kawa ya melia na nganena ni rato unda ubakila na non ngande mai kibiti e na sona ngauna na nganen rato ungo kina non rato itokani na wekana mai nawaka e na ibuga rau nimbula itubua e andra baga mataka molde baga e kabi kendo e mode sibia
nangele ki andra ni ki tautumba di sabra e duri nei bra kabi merakana tau do kona leo ni vale ngase wata ki na ngone era bra kabi na ono na kaloko na bia kabi ke ba kain dua embera sana ngele ki boga sangarana kena ina isoba ni benu se kinan dua tele na vale na kena ka boga ruta ki vale sana bulangi ka soba ya ni kina kaboni benu dua nangauna e amani sasanga mengande mai kina nonda bonua ka mani senga ni agaroma e kina waka gona matanggali ngande kando ya dana tu na RNR na matanggali pagkadangi-dangi e rawa ninda daw kadibile sutale mai kina ninda sengande boli benga na bonua enda tiku kina amania dongo be lamba-lamba di sembera mandangan imbiu-imbiu mai sa kadibile sutaleani wata kina nona yaya merasa laki baka so komunitale wata kira to na nona ilaw-lawa and the B Squadron merto sa baka raw merto ngoleani kina tokalaweloma merto sa baka sosolo sara karto bukayani ki Bahrain and aloma ni tomba Persia na bonua Bahrain era toka talengaki na so na bonua karongo tiku e bura-bura indai ena lo mani tomba Persia toka betikiwi ke na bei bonua so ke na kena bei matanitu me bakana United Arab Emirates ka tiko talengaki na o Qatar o Doha ke Dubai baundua na sala ni wanga oso ina nonda bura-bura ngo na tombo Persia baleta ni randa usokota somuiani na wanga rausa waiwaiani ena esa ni bura-bura ngo mera kautayani kina bei matani tuma Europe ke ina nonda bura-bura me bakata ki Saudi Arabia waiwai ka bakabondo mai Iraki mai Irani ke Kuwait rausana sombuiani na bei wanga lelebu meralaki bimbiu yaka na bei ponua era sokotaka kina era da umuri sombu na tombo Persia me ado kina musuni tomba era tau kena na matani tuo Oman etiko na nona bei wekani na matani tungo wata keira na bei matani tu bole kai kea keira wambola tangane kei mereke ka randrawian rama matua toka na beito saya kena lo manitombango na kene karua ni bei tarataraviani na wanga rayan rataletunga mai kia na manuale lebu mereke o ira karabe soko ya kitalitunga na toka lo ma merayan rapa na beito saya kia tombo Persia non rara ni beboli na be matani tu butu ni au non da bura-bura buku ni waiwai ke na iboli eso anrabi kina baka matua na non ra soko bake ani mai Oman me kakua ni indua na bakadada se indua na sasanga na nanumi me bakadada ni kina na non relagolako tegu mai veroto na toka na ngusu ni tomba ka Kauti kina loma ni tomba Persia sati kona non rabia lela tibo matani tu kandola bitiko kina na be soko ya keke na non rawasa baleta ningingo sar na tomba na sona bonua ka raonga ni be soko ya kina na wanga buka lilebu na wanga ni usa wanga buka lilebu kara yan rabatiko na lomani tombango na wanga buka lelebu wataki na kena wanga rabi toso ya kitiko lomango na wanga ni mereke tikondonu ya nangauna ya na USS Eisenhower randau makasasata keke
so na matambatikan di durulo. O irango daw kilaitu na kenre wale-wale. Era sengan itu bukan dua, raya itu, ena kenda maliwa. Ena so na ngauna, enda bei maliwai kada sengan ikilaira. Erawan in rawe talano asar tok nga baka binaka kabei tokani kay nandua bei irango. Iyan ano mo bugi wananda ko, katamboten doon nga saukuro. Se tatambolong-bolomay na ngasaw nindakay. Iyan na non rabiela ti sanan daytu. Ka wonu arere bakitoka indala kitiko kina merda basar mantanga inday. Au nanuma ti kombeka. Bakan beka talengaki na bi kemuni nanomuni nanoma ni ya baka dimbi walu. Ena loma ni tombogo na mata ni tuo iraki ena ndo nangauna. Boga buna endo na bengen rabu ni beng mata ni tu may narani bura-bura ena iwalu kaya dana na desert storm. Ena tinikadiwa diyo sa ngabulu kandua. Hanggang gaura kikina na mata ni tuo Kuwait. Kasi bili utakibolikin na nangganga Saddam Hussein may Iraki na ngaunoya. Rangay muturaki koya na beng mata ni tu kaya nga na rani bura-bura. Wili talengaki na Saudi Arabia medyo vanisasoro. Kuengori na itu wakinin raki batanga era sota kaya tiko na ngaunango bunga na beng mata ni tu. Ena nonda bura-bura sanga sotini rawa-rawa. Nonda bakilair na matambatikan di durulo era tu ena bonongo. Ni sarungo di reso oira daw magarita kira wasoma. Oira na ISIS, oira na Al-Qaeda, na ISIL. Kay na bunga tale. Gori na iwalu era tuwan donueni na matay lawan-lawan di B Squadron na Special Air Services ni matay walu ni bolatangane kambo lewe na talibolinga talaya si lamba-lamba. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Itu
Sarah, ina no mundo, iloko loko. Dana ngai ronga da na mado katumai ngau na bata bagongo na ikuri ni talanoa ke talaya si lamba lamba. Na toso ni ngau na da rongo dia na bei mama nindua na bei akabi ni bukelulu nanda ngau na eviti. Binaka bakalebu na itau ke tavea bula binaka abanu ini binaka tiko ni na singalebu enda ke muni na wakanda na sema tiko mai. Singalebu ni kua. Choka veti songo tui na sau buki. Dola bina ka choka veti. Toka tu na vengarabi. Lola malebu tu ni akwe. Boto I Rotorua New Zealandi. Lola makotoya I Naviango. Wakambimbi oko Ruisue. Irana inono ni wangolala imbila. Na wakalebu na vinu minomai. Semi koro I bula. Isoa watu ningere bina maseki bina walebu maseki inosi emi malo inata inosi emi malo inato bula binaka mai Penrith ngo mai serne bina walebu ratu mano ara rongada matagali ratu nanumitali tunga na leweni Sika 7 Sepatoni Australia na rukuni longa ni kiwi raonga tiko lebu saratiko ni tuko mo Australia baleta na daga be mata daga raonga tiko endai le meki na ni madola binakai sitini suka langu elo toka binaga bogalebu na sema tiko mai na singalebu endai lewa Ruth totoka nandomo ni radio broadcast mano na yang ondamu binaka bakalebu na bingarabi. Kalolo matuya ningo ibuna tabeuni ke ne tau ke tabea nimbula binaka kero sana tatau ike. Bakalebu namani sema tiko mai na singalebu endai. Binaka bakalebu na nonda beitokani. Binaka bakalebu na itukutuku lebu sarana itukutuku na italano enda rongodo tiko na singalebu endai. Sabakanu ni binaka tiko eni. Kirau sa tatau mea zawa nondangau na batangua ni mataka viti na tine kandua na kaloko vana kaloko na nondangau na ike Santa Rosa. Ndaranga isote na ngau na ya ni Samoade. Dura
Kawana singa salu tunayani ula. Rangalo mata merasa sanayani kivanua. Enano rasanganamu randangi wali karao simaka ni rasa mai bulu kota elomani wasa. Toloi tarai saleino bulamau. Dalolina kamonan manodu itakau. Keko sama ni nonemu, merana numi nomu kampula. Tomu tuira rata lega bebata suka. Uramu itu tobi tirarama. Nila de mula mai nukusa otoloi tara. Nisai bobo ni marama, watakie natura. Enai lako mai ni kobia kilomasa. Isa keito tawakana numa. Rambi utuna ngone sekode na susungira. Dikoto mai na tikinigele, endono numero bulukina. Kena sewa ni ramai bulu tue wasaliwa. Nikoto mai na tikinigele, endono numero bulukina. Kena sewa ni ramai bulu tue wasaliwa. Na Nonda Duavata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai.